Quemassi, entre muntanya i riber, au pè de la ciutat medievau de Sant Bertran de Comenge, qui trauc lo camí Rumiu. Abans de prendre aquest nom, la ville que portait dins l'Antiquitat lo nom de Lugdunum Cunuene, que hi ha dise los qui se són amassats. Que cau saber qu'au segle XVIII, la ville que comptait au baix 10.000 poblats, qu'era donc une ciutat horta, fournida du temple, du mercat, du grand théâtre et des termes, d'après système de canalisation que miava l'aigua d'incassi et la cauhaba poussou. Vull dir que demoren encara vestigis d'aquest període romà. Espiat lo paisatge et deixat la vostra imaginació viatjar cap lo temps. A Bad Crabera, petit village à 1 km de Sant Bertran, car trobam traces d'aquest període romà. En effet, la sua basílica, Saint-Just, que est bastida au segle XI, mais s'espiam les peires et les columnes de pla, que podem retrobar peires de l'age de Lugdunum Cunuene. Demei, un sarcophage du segle IV que s'y repausa. Bad Crabera que també un loc de cabament. Cadan, cabades que són organitzades e cadan descobertes de les beroies. Augan, qu'han trobat la sepultura d'un nene du segle IV dap un botellot de perfum. Quemassi, au bet mieu du claustre de Sant Bertran de Comenge, tocan la catedral. Les carreres de la ciutat que debarren de la catedral estan e que deixen plaça a hostaus nobles e hostaus a corones. Bé agradiu d'espassejar per aquestes carreres. La catedral era que est bastida au segle XI à l'initiative de Bertran de l'Isla, que y est també que desenvolupait l'agriculture et que melhorait les conditions de vie dans la ciutat. Quan estu canonitzat, Lugdunum Cunuene que va dur Sant Bertran de Comenge. Au bet miei de la catedral que podem veure un crocodile, et n'est pas assis per escàs. En effet, la leyenda que conta qu'aquest crocodile que nadava per Garona et que es miniava les guiates qui s'anaven maridar. Heurosament, Sant Bertran d'aplossu bastu pastorau cotue dans les aigües de Garona. Que pramu d'acord car trobam souvent la representació de Sant Bertran qui aterra un crocodile ou un dragó. Dans la mateixa partida de la catedral que es troba l'orgue, un orgue excepcional en France et unique. Pramu que es troba dins un cornet a quelques mètres du sol, que mesura 16 mètres de hauteur, qu'a 2.700 caneus, los paneus de l'orgue que són escultats directament dans la fusta et qui illustren los treballs d'Hercules et musicians d'instruments de musique de l'époque. Que un orgue excepcional qui appelle los més beaux organistes du monde tau restenau du Comenge.
La resta de la Senyan que é classada ao patrimoni imaterial de l'humanitat, que é o resta que corresponde ao solstici d'estiu, que era vieia puisque existia deja abans lo cristianisme, que cau torna dins cau culte do sorell. Aquest c'est lo monde que es miniaben per acostuma ua muleta, en lligam dap la colo iaune e la forma arronda do sorell. La simbolica d'aquest resta que é de guardar do mau, lo bestiar, las personas e los bes. La noite de la Sant Joan que hem crema u ha, que é la cama du arbre henut secat de alto baix 10 metres, que són los hobbies do vilatge que quien ja, e que het d'abet, que són los darrers maridats do vilatge que puyen dins cau cap do ha e que deixen un floc de flors. Las peires de Sant Bertran que testimonien d'un passat que los poblats se volen inscrire dans lo present per las tradicions. Sabiet Sant Bertran que pi espera.